July tene ding ini fala ke nang ina chapter number 8 you chapter number 18 no kala le ngasnge don shuk tani ini fala ke nang ti invite later writing na essay teachers kun ga zo dichen oton lapches nang ta sangma shuru shan wale tene te chapter number 1 book ke nang ti ngasnge don shuk I wo ke nang ti ngasnge zena ngati chalak singyo che sala pa che shu che ngasnge janga ti chi shingyo nang gosla ngyo do stationery kan saman jingyo do eto gosla gos was ringa do te tsok nyoche shi chi tong shinga ti hati ji khani ya to chi kaw shingna la nyoche she ke nanga ti ngaks ngyo zan wala don chuk zena ngati don chuk zena ngati invitation tang cha sala invitation joking ta next chapter bono tene ngaks ngyo zena la ngaks ngyo ige ni chalak tang dep chas thul chas sok ngospo ngaks ngyo je pe ige ji glazer ta ngaks ngyo ige zena ngati chi je zan zena ngaks ngyo ige ngati chalak ji ngya do ya to chalak tang dep chas sala ngati stationery kan saman ji ngya do pen pencils notebook file chi ji ngya na ya to thul chas langati machines ring do gadgets gala ati phone ngado laptop ngado gali ngado watch ring ngado auto source kun la jesangati auto source kun human payang chalak mangpe khala I source ngati ngospo jena chalak shik ngaks ngyo chet pe ige jig laser I source chalak jesangati depcha shi indo langata stationery saman ji indo machines ring indo ya tu chi chalak shi onate chalak shi khedangati nyoche shala ngospo jena te source chalak shi khedangati nyoche sha khedana te source nyoche shi fangati later jig dis te tang na suji ga qalat na o source khedangati ngaks ngyo ige zan wala tene ngaksnge ige la changos pe tonsan ngaksnge ige diala ketana ngata te letter body la ngata format yot kyala kabna izam point jik changosin ichok sentence ngata te venang ko include yong gosin jeshkanjik yong ala kina chi chok chalak sik te vena diala ka chok chalak sik changosan noksena tangpo ketana ngaksyul zota chongkhangi khajam ngaksyul zena ngati ka jaga chininga na hala te nyokan bo jeseng ati factory ji khaningo stendo ya tonga ti hati ji khaningo stendo ya tonga ta stationery ji khaningo stendo chi shi khaningo na kina te ve khachang ini address la o te ve kina address po yongches ponga tama important no second bo kina ngospe khadok tang chechung khatang sene ngospo jena te chalak polanga ti chi chalak jingos to nang te chalak po kinang ka chok color ji go se tala te chalak pe ka chok size ji go se te chok cham chi quantity na go se te chok ka quality ji na go se te chok shik chang go she sha jano tene third po kitena ngos ngaskan gi mingala ka mi vingos tenje sengi notebook chik nyat na ni mingbo distong cheste ka ki izo ni ngari mingbo abcd ive ken ngi nyos tenje ka ne ti mingbo diches yang loza chestang te jugma ve ken ngati lo ka year na nyos tenala ka month pina nyos tenyang te ka date pika te time ka I time ka nyos tenyang ote time ka nyos tenje kan bonga ta chango san wala onna chok se ken ngati ngaksngi ige zan